Krajinski književni klub sa sedištem u Negotinu okuplja stvaraoce sa područja Timočke i Negotinske krajine, ali i sve one koji su inspirativno vezani za krajinu i koji žele da sarađuju na polju književnosti, umetnosti i kulture. Član Srpskog književnog društva od 2019. godine, glavni odgovorni urednik časopisa za književnost, umetnost i kulturu Buktinja, Saša Skalušević, bio je jedan od članova Poetske večeri, kazujući svoje stihove. Ništa mi ne znači da vidim belu orku, prelepog albino, kita ubicu. Ima ih valjda 3 ili 4 svega. Muju se negde kod obale Hokaida, najsevernijeg japanskog ostrva. Jednom u godini iskoči iz okeana i pokaže svoje debelo, belo telo. Kažu, to treba vidjeti. Trenutno je taj broj najaktuelniji, iako mi radimo već na novom dvobroju. Inače, taj broj je posvećen, mi smo od 2022. pokrenuli jednu posebnu ediciju u okviru samog časopisa, da jednom godišnje bude predstavljen jedan autor, znači ne samo tematski, mi smo i ranije imali neke tematske brojeve tipa o Crnom talasu, o erotici, o vinu, o Adamu Puslujiću, našem preminulom pesniku, tako da ovo je nešto potpuno drugačije, da je jedan autor, naš savremenik, koji je možda izvan nekog fokusa, ali zaslužuje neku veću čitalačku pažnju, tako da je ceo broj posvećen njemu. Mi smo počeli smo od Save Stjepovića, autora koji dolazi iz Čačka, koji je romanopisac, uglavnom ima niz uspešnih romana, takođe je član redakcije časopisa Gradac. Nakon njega je išao Boris Lazić, autor koji živi inače u Nici, ali dolazio je čak i u Negotin, tako da poznaje naše prilike i ljude, bavi se i prozom i poezijom, prevodi sa francuskog i engleskog, takođe bavi se i stripom. Nakon toga je bila jedna dama, to je Nadežda Purić-Jovanović, koja je isto jedan ovako veoma zanimljiv autor, svestran iz Beograda, ali kao što sam pomenuo, nije toliko u nekoj žiži interesovanja, a zaslužuje. Ovoga puta u ovom 96. broju koji ste pomenuli, tu je Enis Halilović, koji jeste prepoznatljivo jedno autorsko lice, međutim, on dolazi iz Novog Pazara, tako da mi kad smo pričali, on i ja prošle godine i usaglašavali se oko tog broja, došli smo do nekog zaključka, mislim, do nekog, ono što bi nazvao književnog prepoznavanja, jer on dolazi, kao što sam pomenuo, iz Pazara, mi smo ovde u Negotinu, tako da ima neke konekcije koje su nam bliske. Tako da, to je jedan ovako broj na 270 stranica, gde je naravno zastupljena izbor koji sam ja priredio iz njegove poezije, nakon toga ide kratka proza, takođe izbor, onda su tu odlomci njegovih 4 romana, on je nedavno dobio za posljednji roman Bekos, dobio je nagradu Beogradskog pobednika, koja je u ravni Ninove nagrade i u Ninove nagradi je takođe bio u samom užem krugu, što bi se reklo, tako da je to, nakon toga, naravno, tu su i kritičari koji su pisali o njegovom delu i to je ovako jedno baš obuhvatna jedna celina koja zaokružuje njegov dosadašnji rad. Moram da pomenem samo da će ove godine izaći i 100. broj časopisa Buktinja, tako da je to jedan kuriozitet, jer mi smo, na primjer, do 2008. godine, koja možda jeste sad iz neke naše perspektive davno prošla, ali do tada je bilo izašlo samo 17 brojeva. A evo, ajde recimo za gotovo 20 godina, nešto manje od toga, mi smo došli do broja 100. Takođe, i ovaj broj časopisa za književnost i umetnost Buktinja može se naći i čitati na sajtu Narodne biblioteke Dositej Novaković u Negotinu u odeljenju Digitalna biblioteka. Ovaj svestrani krajinski književnik i tokom 2026. godine nastavlja rad na svojim novim književnim delima, kao i u okviru brojnih kulturnih dešavanja.
Biće tu jedan olmaž, verovatno našem preminulom pesniku Goranu Vučkoviću i nekadašnjem uredniku Buktinje. Onda ono što bi svakako kao isto jedan temat izdvojili, to je jedan siže, znači tematski broj o autoru Zvonku Karanoviću, koji dolazi iz Niša, ali trenutno živi u Beogradu, koji isto ima jedno onako zanimljivo delo, koje je takođe negde malo van fokusa, tako da ima dosta toga što bi moglo ovako da se izdvoji. Naravno, tu su i naši autori i ono što se, neke jubileji, ono što prolazi, znači tu je festival mladih pesnika u Zaječaru, gde sam ja takođe u jednom žiriju, tako da imamo te neke istočne, za koju smo mi vezani, bilo delom ili autorskim nekim rođenjem, radom, za recimo taj naš neki kraj, da to bude najpre u nekoj žiži interesovanja čitalačke naše publike.